Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka Jingpynkut no ia ka first Puriang Football League aracar Phosau aracar Phosan blapen long da ka Puriang Socio Cultural and Sports Club ka long ka Shongshit hak ba uba tenjen nongrum belong kunjung MLA berim belaklat no jong mauring kan constituency uba David nongrum lolong kumukong san ringkat kajin sakilang jong uba Chris Karsati ustor darsh nong ba Lutipson Minsong Chief Advisor jong ka club uba Jackson Karsunai belong ru Skatrish nong President ka club uba Mickey Suting General Secretary ka club uba Marconi bat kiwe. Hagani ka lumpung ilek kai ka belong haka shitare ko rempang arajar Phosan. Haga kedan on the 14 ka kenho ilek kai jong ka sau kentot klub penlim no eka Yorim da Argo la not. Bade ka nam best player la yo adu Habamut Kriam. Best goalkeeper la yo adu Lambaha Karluki. But best scorer la yo adu Wante Lang Mukim. Kat bah ka kedan senior ka mau jakut kala yo ra eka nam la do da ka penlim no eka krun dalai goal la not ling baga jinga shoot penalty bade ka nam best player la yo adu Lasan Ki Nongspung ya ka nam best goalkeeper la yo adu Don Kharsati bade ka nam best scorer la yo ra adu Hami Banjob shooting Hagani ka sngi ka dor bash nong ka pen ko buramru iki khat laingot ki khenna ki bela pass bah ki examen fair ki jongki Kiparba menaik contoh teng macam nak bentau kapten coba nok cuma bersih dia jangan nak kertas kapten jangan berkucet sebab mas naik kapten Kapor Kaladay Bapinjit yaki MDC Jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council Bat ka Giant Hills Autonomous District Council Ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ka vote Jongpi ha ka arpoi tarik urampang arajar arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong